Christo Wimingli, Pastors Appreciation Daily. Yau Gohomali, Masod Mire, Seasa Mire, Kalasokamila Mire, the Rangrum Kainatum Psychorally, Iwishim Kui, Ringpa Shalom Sadly. Yau Gohomana, Achu to make sure he lee. Matai lag haya awe mirin paning milaga. Kala ana sami kai psycho je paning milaga. Yau Gohomali, Ningashi, Masod Kami to make sure Quiralaga, Ajeda, Ringpala Aina, Tangkol Baptist Church, Bangalore na program Singadakli Telga, Chung Rivali Chunganing Shi. Naro Ilila, Pastors Appreciation Daily, February, Koringatui, Ivan Malan Kwai, Sharuk, Quickang Sak Maningla, Ringpala Aina, Church Les Hasasum Milaka, Midakle envelope Telga cut, Iwishum Kui, Ringapa, Ningshi, Chunga Midale. Ringpam Dai make up widgets to make sure he lee. Iwi Vangva Ajahi Hanglag Logicava. Ringpa Hang Fai Malimene. Kiwang Legicava Therma Gala Banglawe Avava, the Ina Hanghoke. Reverend Youngam Muiva, Pastor Tangkol Baptist Church, Bangalore. Ojana, 17 January 2016 li, Narau ili, Rivrau Ivang, Ina Chica Tauda, Ilis Yasa Samilka, Taunio Mida, Wajana ordination kami, Iwi Avafane. Evening Laka, Ikajan Katsartai. Ya. Good had the illegit the Hokwitanga Ajita, the Pastors Appreciation Daily. That's some bunks of Hokala, E. Machuke. Yo Gohoma, Reverend Muiva, we are privet non runner. Joshua Hankai, E. Shimkuva, Rivano Ivan Shebasar Koda, Shebasat like a TBCB Executive Secretary Salaga 2016, 7th January, Narau Ili, February, Mangla, Kalavrawi. Now, Mira Rawi Abava means sing the Tonio make a height, make sure J. Nahang in the penning sake. Yokomo Janel Junkaning Shie. Narao Ili, Jitsmilaka, the lave Ranika quick high ko gaji, Ajits make sure Ili, the Kaikang, Matala in the penning sake. You wearing a parting is and cut Yokohomali. Middle Church we had taken a Tanlaka. Parcel so the Pepang, Samidakle, Board of Tikan, departmental with Hanabing, youth, women with Katanabing, Rajang the clear theological them now, Bangalore the clay, college Kuchun, rather laying, so now being Katana being it's a ignorant psychorally, Katan Kadiwing Pa, Nixi, Midale. Ari Bungadam Translate Program Committee na Kala Ojana Ili. Remember your leaders who spoke to you the word of God. Where we do a hang command to make a tan bing li, panning onglu, panning ching lu, because you are bongli, ilimatu kavai, mihaitele, siasasi. Rivra, narrow in and away cutting a team with you, and in haide. Han put bum hilin and a sing milo, more shy Malay than some tamilo. Nan mating sak milo kala nana kita kala psycho dung level ra nana manglak na phone with the nana king sak milo the Jesus Christ na ming sin sia sa ka pone amen. As I have seen some of our friends who could not speak our own dialect, I would like to give cheese on what is all about today's Pastors Appreciation Day. The topic that I'm going to share is remember your leaders, those who spoke to you the word of God, which is taken from the letter of Hebrews chapter 13, verse 17a. When we see this letter, we understand that the author has addressed to the so-called Jewish Christians in Rome as well as the Gentiles and also other communities who profess that Jesus Christ is their Savior.
The very important that we need to understand is why do we need to remember your leaders? As we see from the selected text, it is clearly written that we see there are three things, three characteristics that we need to remember those leaders. First one is about those who spoke the word of God. Second is all about good conduct. And the third is all about imitate their faith. In order to see these three things, we need to know how chapter 13 addressed. We see chapter 13 addressed as the subject of Christian ethics, where personal ethics need to involve in the upbuilding of the church. And we also see that which refers to the leaders, which is very important because those leaders are not those leaders of secular leaders, but those leaders are appointed or anointed by God or chosen by God. And in the same way, we also see in return those leaders dedicated their lives and also profess Jesus Christ is their personal Savior wherever they go. We cannot deny that they experience different kinds of persecution. As we see that while the Emperor Nero and all, they experience different kinds of persecution. However, they never keep up their faith. Rather, with their incessant effort and also having firm faith, they fought a good fight in order to profess Jesus Christ as their personal Savior. Friends, as we see this, these leaders also refer to the so-called pastors. When we see in New Testament, these leaders are appointed and anointed by God, we see that this refers to the so-called pastors. Yes, we observe today as Pastors' Appreciation Day. Is it not our duty? Is it not our congregation need to remember our pastor? This is what I would like to invite all of you to rethink, re-introspect. How are we respecting our pastors? Are we really giving our cooperation for the upbuilding of the church? And do we really know that pastor who had sacrificed his life for the whole congregation? So it is a call for all of us as believers of Christ. Let us submit our lives to God and let us respect our pastor to appreciate, to work for his glory. Itumda chuklagay na kiyang jitranli Hebrew kapimi higibakla da kiyang tranli question kachung sai kai khanawa ball na kapina da lahangi kai khanawa ball wing so no kai khanda kapin da hangi ka kadong ga yang la ka ball na kapi jimang ma da introductory salutation part ma jang mani ball na kapi khai chithi ka tong ji magjang mangawam chi waina chi mamya chung ka scholarship in the argument kachung ka salaga ina khamya ak mang chang da lik jiwa Church Father Saint Augustine kahang akli only God knows for ramang na thei Hebrew na we chithi ka bi da hangi chi waina ki ban ka bi glak ji we pale emphasize msala ka bi aj emphasize hagi ji chapter 13 verse 7 pahile itumna chuklak aina khaim targa sai Miga hai tu bong very we tui hang kame na chumai ka than ping le phaning unglo da hang da khle hi chuk lagai na yanga khawa kaji kada ka than na khla ga itum na question sai Old Testament we na yang pho khawa tra ga le ba me ka than na ji ba khla ga ji tranli ka itum na machugi ga ji ba wa ka than na da hang da khle hi ka jang khat freran ka pang khwi khai ran na thonyo mi khai Kala gathana pajin awi phasa mangla jika lekha frevrai wang shepak samila gaj bai itum na yang ka khangtar ka sai Old Testament le khang adam ji tranli maran ping prophets o itum na ba awang ra ping da chade patriarchs atum hilila leaders da chade khiwang le jika atum hilila we ran a thonyo mi khai papame New Testament le yang da shum ga jaina New Testament le matha mi kha da jithai Chiliva gada da jithai gala jikaba prophets, teachers, apostles, kala
pastors hilan sangai ara achumwi otsak aya vale khangji tranli achum hi rana thonyo mikhai ka bangkhui khai akhane itumna army battalion akhling tranle achumlila ashangwu wili ka thana akhle kha atumchiwa achumwi position suppose captain colonel jaiga achumwi position chma mayon ka pamna kha hilyang the khlei leaders sakhang chbing pau khame bing or pastors bing or cha bing evangelists sakur hiva Rana ka bangkwi ka hai thonyo mikha aka sahauda atum khalada wi mirin chigat laka responsible salayan awi duty ji kada da ungsum pai khala da mirin chigat ka sane chuwang aina atum na ba kada da ocha lekla khayang ba maning la manga shong wala ka mili wala ka ko shog jang psycho ji yang ka sajli hange Hebrews chapter 13 verse 7 le khyang ji tran li Very we hang community to make a tan being lay panning lu, the hang the clay to pluck in a young aka, itum the Kachunga take by lay. Chapter 13, he Matalina King Jitranley to luck height Twitsangi. For she asked a j array lay luck in the oak chewy. She and Jigan beyond the oak chewy akahangi. Verse 1 to 6 young Dashumaka. Mi avu we a chere otsak sakwa jina gadhada very she will only octwilaga matang sakra gaje aka kala verse 7 when yang da shumaka church we lungli gadhada mi aka ena aka a chere le line octwilaga matang sakra gaje apangli thajai na hangai dale verse 7 hiliking jitranli leaders Kathana being Gajihili emphasize sadly. He Kuplaina King Jitranli, he Mataila get the quick Hivangla, chapter 13 willi, verse 7, verse 17, verse 24. Kutum Sida Ili Hanghaidali. Atumli Panning Unglu. Atumna Sami Haji Panning Unglu the Hang the Kling Sane. Hili Kiwaina Atumli Panning Rukla the King Jitranli. Atum being Hiva. Ali hokwi khai ati shuda rana thonyo mikhai ji mam lai lagla atumi ot salakha rawi te khamate ji ungsung khwai atumna chikate atangina hanghola chilila pastor changai ko yang da shuma khaba atum hi atumwi office ji ungsung phai mang maning la kha rana atumli pangshap mi hai le go authority chang jena in hi akang hang sangau gele pastor agasada leader agasada authority deflect alain ka hang than li madakle itumi khanai mangna themte kha bible la hang haida khleva thawnyo khmi mangmaning la pastor li leader li nahi sara ne hi hang ra ne giba alila hang haidle apong ak song yang gaba chapter 13 here exhortation encouragement jang Jewish we worshiping Gentile worshiping or to Christian Christian hyping li natum kat hada to Christian and I made octural abongly Galandatum di kajor kajang kakara salala Kadada natum shit sing mangajela octural abongly exhortation kakasada third in a hang haidele Aratum the Paptaki Giva Hebrews Mangli Maningla New Testament King Janli X also will likely kachunga somebody leaders who are anointed by God, who are assigned by God, who are called by God. Ato milik chunga sambangai Paul by Silas, Barnabas kadonga sambang ka itum na outsak trada phanga akum magada khanir khing chan li heli mathalai na hangai le baugazat pingai na khernau pingli kapang ka khui che ki balaj ga Judas Barsabbas and Silas li kapang khui gi tharza ina hangai dele Hebrews chapter 13 verse 7 with leaders even ngate the hungry. Kata ngate how he being by here leaders refers to the community leaders which refer back to the Jesus tradition. Hili hang the clever katana the hang the Yokohama akada hang the lehi Jesu Christian such day high Luke chapter 22 verse 26 li katana jimang mada katana the nasalo the one who serves, who shows an act of slave. Mili shepas hamilka
เราวิธาดสักมิชงลีก็หังเลยอะไรอินฮีwho serves who act as a slave the กังชันลี Greek liver ดูโลเซนเลจิตเลยเอาเชปักซาชงตลีเดียกวนเนียเอ็นเลจิตเลยฮินิราดเคลียแล้วทุมไซโครุไกไกนะโฮเทลเลอดซาจังตเลยละไปแล้วทุมเดอะรีสตอรันลีขวาจุดทันลี waiters ปิงไรเย่เนื้อคินิงจังเลยรับป่วยนั่นก็ไซค์มันจูยังโลอาจจะเลวก็ยังโล restaurant ลีอาจจะไม่บังจังลักมรุโคอาจจะมันนิ่งว่าจานนักคิดยังไง sir นักคิดยังไงจีอาจจะไม่อดสังจิตตากรรมไอ้น่ะ Hebrews chapter 13 verse 7 lah tak le leaders jimang mada kathana jimang mada awe otsak je mele sheba samil kha arawe otsa in ka sa chilla chancham sadle idumna kupmaida khengji thanli first century the second third century washungda leaders who are called by God anointed by hiping in ka chunga church we mirin mathasang sagada hangai hiri khengji thanli atumi ka thana bangmangla atumi mangla we ka thana pingdal holy dang spiritual leaders kiwangle je khaba new testament le khangji thanli mangla we ka thana ping hina church we mirin matha sang khwai ka chung ka sai da hangi text li mi hai da klei arai tum the question science kiwang aina ka thana ping hili itumna phaning bai rukla kiwa aina ka thana ping hili over you do hang me being like mine panning lo ji how kula ji upon ka chum any answer remai kap the faithfully preaching the word of God for how we do hang me for how we do dam me for how we do ji should come tranly atum na ka shung lak aina ma shung lak aina ta cha aina dami ka ji itum thei church early church we merely can tranly dam me ji should come or where do hang me he important salakhaya kathana akawe otsakne midakle tubong ari text verse 7a hili khayang chitranli ichumna tharja aina thai remember phaning unglu da hangai da le tangul trile phaning unglu da jangle kaina Greek kadamna sa deng ga phaning jinglu chimraw khiwang le je ga he second person plural present imperative ina hangai dali hili hangai tak lagi tak lagi nemonete present imperative hang tak leva ot sakji mathai la to continue to do an action which is an act of request chuiwang aina hili ka thana bing hina machat hai lag la rawi bau ka pha tu hang ka hi saching e ka shong hang tale those who spoke the word of God the kyang jitran li he live or stands past tense in Hungary Greek lekhing jitan ara hili Hebrew ka bimina question sai atumni phaning unglu da hangda khali khiwang lajga remai the church fathers or remai the we ka thana bingna atumi mirin chikat laka fevrawi tui kasung laina tamikhai chili ka hangda ta hangai matai la aina atumji kharewe church mirinli atumi mirin chigat laka riwawi tu hi masungla ina hangkami hi machat lag dang atumi manga ina church mirin lambai sang sake kala atumna church we mirin masung khang sak mang manila khalada we mirin la ngache khui khang sa sampang da hang jikata da thaigle jikaba morai ka phunga bingli la atumwe kharinga tui hi khamatwe na atum khalada ninga de laga Jesus Christ we maina atum khui kami samang dala thai kala atum na mori bungau da ngapak kyang ina leg sajila Jesus Christ we tui manga ina atum da tui rewawi tui hang kami jema chala masung le na hang meaw da atum khang sik samang sak da hang kala Jesus Christ hi yu hui kami na kala I hi Jesus Christ we amha ak sada screen ak sada ili sem hai da pang phe re ga ji atum na khirami da hang itumna chukmaida khang chitran li New Testament first century adamle those who spoke the word of God atumli chilak in khisai khiwang la jagaba New Testament adamli preaching the word of God is considered as the chui make up the khisai khiwang la jagaba atumna khamashunga dui da
คือว่าก็จะก็ว่าอาทุมนะจังก็จะชุคริสต์วิตุยฮีเธอจะไอ้นะหางมีเดหางมีช่วยวางไอ้นะก็ต้องเมื่อขวายเคริงมีรินจีอาทุมนี่ทิ้งสักเดหางมี One patient ministries we พักชกปะ Stephen J. Lawson นะฮิตาเดหางไฮเดลีอัน church we มีรินเฮียงเลยค่ะ church we มีรินอามามาจะลักตัวแต่ขังเจพิรังไอ้เดอันหางมี For how we do he จังคัด biblical teaching และ biblical preaching เลย emphasize สับลงเลยต่างไงก็เลยฮีมีปิงเลยแทงสักเลยจะก็ว่าอายาลิมสับไปมั้ยเนี่ยคือ church อารมณ์เลยสับลงเลย church อารมณ์เลยสับลงเลยจะก็ว่า pastor church leaders เนี่ยสับลงเลยจะอันนั้นบังไลน์ห่างไงจีวังไอ้น่ะ Mr. Stephen J. Lawson founder of One Patient Ministries นี่ก็ห่างว่าPreaching and teaching the word of God must occupy the central focus of the life of the church. ก็จะหังเวลาวิตุยหังขมีเวลาวิตุยตำขมีตำก็จะที่ church วังมาได้มันก็จะอาคังสังสกุลเรื่องคือวังแล้วเจอครับว่า church member เป็นลีจิชูคริสต์วิมารามลีก็เลยมีอาควิมีรินขังก็จะอาบงฮีเวลาวิตุยหังขมีเนี่ยขังเต็มเล่มแต่หังช่วยวังเนี่ยวันนี้วิลุงลีละจิบบ้าไม่ pastor นะป้ากับป้าหาชกเด้อป้ากับป้าด้วยหังมีเด้อก็ต้องมักไว้เรื่องราววิชงจ้าก็เลยก็ต้องมักไว้มีเรื่องสัมพันธ์ไว้แต่จะช่วยอาบงตั้งไว้ที่จิตตั้งกำเนิดอะไรล่ะสาดเลยตะคุยอีตุ่มเนี่ยมาจุกยังเส Hebrews 1 to 2จิลีขยังจะทันลีมาทลายไอ้น่ะหังให้เดลีคาเรวีอาจารย์เลยก็เอาไว้ยังเลวอะไรเนี่ยก็จุงก็สิเดมาดูเย่ก็ลาปงกุจุงก็ไอ้นั่นมารันปิงเลสิจินตาหังมีข้าขณะว่าดำฮิเลวะอันเอาเมียร์เลสิจินตาอิตุมลีหังมีให้เลยก็จีหังตลีไม่ช่วงไอ้ใครอาดัมลีวะเอาวัวอายิงระเอาอวังระบิงอลิเชชฟาเดอร์สปิงเลสิจินก็สินใจก็อาริวะจิจูคริสต์มังไงนะจิจูคริสต์คราวมังไงนะพาสเตอร์สปิงลีละสิจินละก็ยอก็หอมบิงลีเวลานะก็บังคุยละก็เอาไปป้อกับป้าหาชกไว้จีสิจินนี่Hebrews 40 of the third ไอ้หนังไอ้เลยคู่วันนี้วิธีเฮียคริงกันเนี่ยก็ละปังชับเนี่ย he church leaders being pastor being เนี่ยเรื่องราวอีป้าวกับพาจีงั้นรักษาไอ้น่ะหังขมิตุยอาคันนี้ก็คันนี้เลยคิววังไอ้น่ะก็ท่านบิง church วิท่านบิงเลยไอ้จุ่มพันธุ์เรื่องอะไรกัน good conduct of life อาจุมีรินเลยก็มาชุงลักไอ้น่ะโอ้ก็ทุยเลยหัง Other verse 7 we chapter 13 verse 7 we B จิเลkyangจิตรันลีอีทุมเดเธอจะไอ้เดที่ละอาทุมเดก็ท่าเดริงสาก็ท่าเดที่ก็จีพันนี้อุดาอาทุมไม่ชิดก็ช่างชิคุยลูฮิลีมาได้แล้วนะหังเดกเลยอาทุมเดก็ท่าเดริงสาก็จีฮิลีหังไอก็ท่าเดบิงChurch we pastor being he ฟรีร้านก็บังคุยให้เลยก็อาทุมีมีรินก็จิกัดมังมันนี่ละวาเรวิตุยขมาชุงก็ตุยจันกังก็ชุงก็ตุยจีหังมีเลยก็จิจูคริสต์ฮีอีทุมวยขมันนี่ละขังเดียบังเมื่อไรมาขอดอาทุมนะมีไซโก้เลยจิจูคริสต์วิมีรินก็ต้องมาขังไว้สัมพันธ์ไว้หังขมีมังมันนี่ละอาทุมีมีริน exemplary life สัตย์สัตย์จีก็ตัดเทกเลยเด้ออีทุมนะขังจิทันลีอาทุมนะก็จะก็จีดาเวลาวิตุยป้ากับพาตุยไบเบิลสิ่งก็จะได้ก็จีนี่มีก็จงกันใน question ใส่เอ้ย pastor นี่จีมันเรื่องอะไรวะมาจากหลักละชาติได้ก็จะเลยอีทุมก็ช่างไว้แค่อีทุมเนี่ยพับตาสิกอร์มังเลยอีทุมไม่ยังไงสิ pastor บิง church วิกท่านะบิงจีบิงจีว่าอาทุมขลัดนะเวลาลีก็ชิคคุยเลยก็จะได้เลยชงจ้าอีทุมมาทำนี่แค่ลีวะอาทุมวินิ่งลีวะชุกลักไอ้น่ะอาทุมนี่หับกับขนมแก่ขเลยสารไปอาทุมวิชงจ้าลีมงชงว่างชงแก่ขเลยสารไปอาทุมวิชิดกับสังฮิวะอาตัมจิตจิชุคริสต์ลียังเลยก็ออกทีกับท่านอากาศาวดาอาทุมวิมีรินจีอีทุมเนี่ยเธอจะไอ้น่ะเทยอีทุมเนี่ยชุกไม่ได้แข่งอาตัมจิตรันลีปอลน่ะหังไห้ทิโมธีวิมีรินเลยหังไห้เลยโค Second Timothy chapter 4 verse 7บอลเบาก็จะเดอันน่ะเอาวิมีรินลีก็จดก็จังก็จงก็สัมพังไงอะไรยันก็ใส่เด
ชีวิตมีปิงนะพาตบลิลสังไงจิมามันนิ่งละอาวิภาษาละก็จดจังชุ่มสมบัติสักขบบอลนะก็ท่านน่ะอาคสาดอาวิมีเรนลีชิจูคริสต์นะอิลีธรรมสกัดช่องฟิลฮุกิกไฮอีเวอามิกรักสักเขาไว้วิมีเรนเลอาลิจิกัดเขาไว้ก็จะมาไล่ลากละนะเชนดัลนาวปิงลีละคุยกับไอ้สาดอาวิมิชชั่นสักเซสละใครสัมพันธ์ไงขณะว่าดัมลิบอลนะแกฮังโตอีเวกับพารายขังเรจีเงเรให้เรดฮังเด I have fought the good fight พอนะฮังตะเคลอีเวกับพารายขังเรฮีเงเรกุบให้เรดฮังตะเคลเลมวังลิกฮังคือเอาวิชิตก็สั่งจิจูคริสต์ลิสัมบังเอาเดจิจูคริสต์มันนิ่งเลยขังเดวิขมีมันเลยมันเองก็จีอาคลตัวมีรินเลยเอาเดก็จะก็จะเล็กก็จอดกันแค่เคลสาละเอาวิมีรินจินะจิตให้เฮลีกันตะgood life ตะหังตะเคลฮีอาทุมเนออชาตะเคลกะทานะบิงชาตะเคลก็ละปัสจะบิงนะยาวนอบิงลิงก็กุยมีตะเคลยังมีตะเคลวิ outcome the result of the outcome of the result จิลิกหังคือวางแล้วเจอครับว่าอาทุมีรินจิวะอัคลตะวีกะทานะบิงจิวะปัสจะบิงจิวะอัคลตะวีมีรินอีกจังคัดคุยกันไม่สมายก็เอ็นมาตั้งหายละก็เอามีรินจิอันนั้นก็จัดก็จิลิมีบิงลิละตำจิตให้ได้มีปิงลีละคุยกับไว้ฮีกักขังก็จดจังแก่ขเลยซาละอาตุมีชิดก็สังเจไม่หัดลักละจัดละก็อาตุมีจิตให้พอก็จะตะบอลเนี่ย Corinthians second Corinthians ขวาจันลีอิตุมเนเทยอาลี persecution วิตายเป็นตรักกมูชิละตรักซาเดทาละละพอก็จะตะบอลเนี่ยเอาวิมีรินจีอีว่าจะชุคริสต์เลยจิกัดใครเนี่ยจะเอาได้เอาวิมีเรื่องจีนมีบินลิตมเชื่อได้อันนั้นสักไอ้น่ะจิตเฮก็เท่าโครินธ์นอบินน่ะเท่าเท่าได้พอก็จะเดบอลอีทุมน่ะนับว่าเราอีพอหักชกมีมันนิ่งเดหังสัตอีทุมย้อนให้ได้อัตุมขลัดเรียลไลซ์ได้ฮินักจิตเฮว่าก็ท่านปิงพาสเตอร์ปิงฮีจิจูคริสต์ลิงชิกให้มีอากาศเอาได้จิจูคริสต์หุยขมีจีเอาไว้มาเลยมาให้ละก็มีปิงลี่หุยเขาว่าฮีอัตุมน่ะจิตเฮThomas Goodwin theological ดำนบิงเทระให้ reformer ก็เลย theologian อากันอันน่ะเอาวิมิรินลีวริราลีสัมพังตังจิจูคริสต์สัมพังตังอีหุยขมีสัมพังพลุงรักจะจดลายนออกชุดไรต่างก็จังเดเอาวิมิรินฮีจิจูคริสต์เลยสัมพังเขาได้เอาวิมิรินลีริงกับผ้าหังไว้มันละ peace of mind security ได้พลายละบำเขาได้ใช้ชีนักจิตเทวะเอาวิมิรินจีจดไล่นั่นเลยสัจจิชุคริสต์เลยคุยสังเงก็เลยจะมั่งมันนิ่งละอันนั้นถึงชิดใส่จีอีจิชุคริสต์เลยคุยสังให้เลยอีกจังก็จิชุคริสต์วังทีเรอาจจะริงตะเลยเนี่ยมันต่างให้เลยก็อีกเทียนต่างเลยวังทีเรเดจิก็เลยเอาวิขนาวมิรินคราดมจันทีเรเดเอาวิเป็ดลิปัมตะเลยก็อัตมลีอันนั้นหางจีอีวิสารันใส่เลยอีวิจิชุคริสต์ละคุยขมีอีนั่นเดไม่ให้เลยอีที่ให้เลยอีว่ามีกระทุ่มลิสัมพังเรดังอิสเดย์เอาว่าอันเอาเมรมังลักชาร์ลีอาลีสัมพังเรก็จีอันนั้นหางดังไงอันนั้นหางดังเลยฮีเอาไว้หลังสวยวังมันนิ่งละเอาไว้ชิดก็สวยวังมันนิ่งก็เวลาวิมักขังเจียเล็กชีเวลาวิมักขังเจียชิดก็สังจีน่ะเอาไว้มีรินลิสัมพังสกัดหางจีว่าอันนั้นเวลาวิขมชุงขังรองช่องกุจิสัมพังหายได้อีว่าก็เทียนดังเดจิชุคริสต์วังสารดาหังอีทุมพับดาสิฮิบรูนาวีไลค์ลิขิงจะทันลีฮิบรูกับบิมินะฟริชิปิงลีเนื้อทุมละมาไล่ลักละนวีกับท่านบิงนะสามีใครอดสักจีเนื้อทุมละพันธุ์จริงโลดาหังอีทุมวิเชิร์ชวิมิรินเลยจุมไม่ยอมเสียบาสตันนะท่านเดยอกโฮมันนะท่านเดchurch member ก็จีวลีฮิตาเดว้าวคำลันมังดุยเรื่อยๆด้วยหังคำมิมามันนิ่งละ hospital ลิสาลไป church นวีชิมลิสาลไปนวี college ลิสาลไปไม่ช่วยลักละ pastor เนี่ยฮิสัจจ์เลย pastor อักษรเดอีวิยาวน้อยก็ลีเลยก็เลยเดงก็ทุ่มเชงก็ทุ่มตาเดละ pastor เอาไว้ชิดก็สังจีไม่ใช่มันเขาไปเอาไว้ชิดก็สังจิจูคริสต์เลยเลยฮาวเดจิจูคริสต์น่ะอะไรหกไว้ฮาวเดจิจูคริสต์เว้ยมังอาไอ้น่ะยาวนอปิงเลยไม่ใช่มันเขาไปให้ pastor จิตให้
itum na phapta se kathana ping na Hebrew le hangai ta de itum ta ka atum le maning sing yim la itum ta ka atum le ma phaning yim la ji hangai ka tum li Hebrew now we ka big sang ta da tum ti cha shni ji we atsing 7 si li yang da don chu than li to imitate their faith kathana ping li itum na phaning plung ra khiwang la je ka ba atum na sami ga hai atum na ve rawi tu thuklai na matu mi khai tam chi the khai kala atum mi ri na sami khai saikor ji itum na imitate shur la kha atum na sa khai ji itum na yang khwi la ka ok thoi phlung ra ji hang itum na machuk yang se atum na le mamang li vereli hosang thang verena atum li thau neo mi dang le mamang li a iwa od ma lem de ka sa na ma chi lak ma nei Old Testament salpai New Testament salpai kathana ping hi specific atum li call le heda atum na Jesus Christ le shul kat sate Paul ga the bol mi rin li khyang ji than li thalak in 1 Corinthians chapter 1 verse 7 le hangai le ko imitate our spiritual leaders matai la ai na revrawi rawping chili thawnyao mi hauda atum na manglawi limit manglawi kathana agasada ka chai ko re itumna dam shil ka okti phung re de hang hai de le he church hina main platform sada church hina itumna hi dai masukwe ga ki ban sukho ra rajang ta khleya lek shaping itumna atumna sami kai otsak atumi mirin chikat khai saikor atumi shit kisang mangai na Jesu Christ itumni thing sa ta khle ji itumna masukwe ga ki ban sukho ra ji itum phapta se Stephen we mirin le yang se Stephen we mirin ka tha do ex we like likhing ji tran le Stephen le ngolong kwe na het thau ji itum na thei ai hi itum na thei every ra we wang pang ping lag haya ka thana ka ko Rom so kana ali hokle na na khiwa ai na Jesu Christ le shi changla da khangan tran Jesu Christ I we khame ne na ka jang khatla jagan na li sata daur ko jil ma iwa chil ring le Jesu Christ wang ka chi an nganing haute khiwang to awi mirin le Jesu Christ na ali hokwe here awi mirin le Jesu Christ wi manga ai na a chikat hai re a phap tau te ka jot ka jang kyak khali sala la manga chi lak la a thi itum mirin le itum na thai shai shok da khale ok thwi shok da khale phon ka ja ka chung khale le kha chitha sai jilla itum mi vare shiwi shongja le kheng ji than liver itum mi church wi ka thana bing church wi yaw ko homa himaning la khang te itum na tam kwai kwai ma le mne not easily pauline zadale ko antichrist chang antichrist pauline zadale hi itum na phapta gi jiwa itum na jili laga chathwi hai khawa itum mi rini sashman hore Chuwai na higata ma shok hawai higata ma samang hawai da church wi katha na bing yaw go ham bing atam ga jida tam shte da khle otsak atam jida rai pau pha ham da khle hi itum na tam shil ko okti se lek shia bing aj Hebrew akum thada ga thum hili khyang ji tran li sa mi haya khare wi katha na bang otsak ji itum na ma chulka itum na yang laga atum le khya chi da phaning onglu ka ja bang hang da le dai hina ji thei da kleva khare we sa khai chen batang hai la ka aru itum present itum khala da mi rinli khyang ji than li third za aina personal represent sal ka samit lai kho machuk se pastor ka je na itum la phaning pha pa ma ji se kai kai na ba oh pastor je na itum ka hang mang nam na da hang pai ka chi la ma sa se pastor na je da ma yon pai me ja ma lai sam lu ko kha Pastor yon sai jen le itum ya ka ta de yon hai kla jang pastor we maka shung le sa le itum ka ta de sak sik le ji pai itum sai kon ma chu la ka ma shung mai da ma tha mai da ka shung mai da pastor le khya shi mai la ka pastor le kok ka sa ot sa rum la ka pastor le rum da kok ka sa tam ji than le ka jang ka pastors appreciation day ma yon da ka le ka jang kat ka kla chokre ga ji in hang shap pe itum sai ko na itum we pastor
itu mi ka thana pingli mam lai lak la sia samida adam ji da phaning mi se adam ji da phaning umi da khya shela ga okri ji tran le josh manglarin josh mirin no mirin lam thasang mere gi chi naw sa da hang ngai na sia sa se revra na lining shi isha wang raping kala na ga pangkui khai ka thana pingli phaning ung la kha atum na sami khai otsa psycho roji shan khui la kha atum ni phaning lo da hang khai ji achi itum na majung rum hai re revra itum mi longli yo go homa na ka thana ak sa da mangla rin matha sang khwai church mirin matha sang khwai ka jot ka jang kyak ra sa la khang la ka mirin ji kat la sami da kla psycho roji achi mi sho itum na shan khui de le ye pro ho itum psycho reli ka thana avav sa la ka thana avav sa da ka shura bingli ki bakhla ka shura ki bakhla dam thalai na thel ka shu thai khwai chu pangsal mi lo da pone chimi sho hi mathala khai chimi sho ne na so me itum psycho reli bevra ka thana avav le phaning ong chimi shong sang sak belo yaw ko homa hi iwi yaw ko homa na da phaning kui ki thai chimi shong sang sak melo itum psycho reli atam ji da na so melo da jishu na mixin sia sar da pone amen